di negeri dulu. Kamu nasa ginawang kanyar apa kamaanata semini Isami pendua udona iya nama ladong kadene gedung Masuk kagegepang adik kamata omayo Nasaro di neraka mahir inaksaka pageriku awatasa kuramatan aku pengusat tademan sewatasa kuramatan mata ide dia kena kerang kainoko na ariakan awatas kuramatan nadi kadena pepengmoben ode papayongan alan tonga papatagen rasa kamaneran oka pengginawain kaya isau bangsa anak ira-ir muda sadana Nasaro di neraka mat tanadi kadena pangan demen anak saka ali
mudai apabila ia kasulog seorang nasalo tema muda papayuhan anak karudan deta amani inaragat kalayade anak watas mana ibu nolong abdinamu mana sapi riwatasakura matan mata ini napirutika pemata ko sayada pamayo bikaran nasalla